Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi bo mu Gisaka TV, reka ndabaramutse, ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Novuga yuko uno munsi twahuje amacano abiri, B-Info Plus ndetse no mu Gisaka TV, kugira ngo dushobore kubashikiriza ino nkuru iriko iravugwa ku butaka bwa Kongo. Turaje kugira ngo tugaruke ku migwano na cyane iriko irabera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Hari izindi nkuru nyinshi tuza kuyaga na cyane kuriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka neza yuko hari ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda biriko biravuga kubijanye n'urupfu rw'umunyarwanda ngo yoba yarasanzwe aba mu Burundi, ariko ibi ntituje ngo tuvyemeze, ahubwo tuje gukorera ubusesango. Turaza kuyaga kwitegeko ririko rirasakara hagiye hatandukanye, aho bavuga yuko Amerika cyangwa leta zunze ubumwe za Amerika zoba zigiye gukura burundu zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakaba babahaye itegeko ry'uko bategerezwa kuhava vuba bwango. Ibi nivyo tubwiyege kuyaga makino igano, ndetse ndanababwira yuko turi kumwe n'umwami w'Igisaka kuva mu Gisaka TV. Nawe ni umuhinga mu isanzwe mu busesanguzi bugiye butandukanye cyane mu mibano politike na diplomasi gaha mu karere. Umwami w'Igisaka, reka ndakuramutse kuri B-Info Plus ndetse n'ndakuramutsa mu Gisaka TV. Nagushimiye bwa munyamakuru, muhaye ikaze natwe mu Gisaka TV, turakwishimiye. Ego n'abakozi bawe ba B-Info Wezo na Yaga nawe TV. Ego ndabasuje kandi bishimira. Nukurakoze mwami w'Igisaka, nari nayivuze mu ntangamarara yuko ahanini tugiye kuyaga kw'iri tangazo ryasohowe na leta zunze ubumwe za Amerika, aho ryashimitse ryongera ryashimangira ritegeka izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kuva ku butaka bwa Kongo vuba bwangu. Niki ubona mu bijanye n'iri tangazo rya leta zunze ubumwe za Amerika ryasohoye kugira ngo rishobore kumenyesha zino nyeshamba ziwanyu mu Rwanda yuko zitegerezwa kuva ku butaka bwa Kongo? Urakoze bwana munyamakuru. Hano hantu ndabizi, iki kintu ngiye mu mboni zanjye nk'umusesenguzi, iki gitekerezo ndabizi ko hari abantu tutari buze kucyumva kimwe, ariko ntabwo dutegetswe abantu ngo twumve ibintu kimwe. Ntabwo ni ikintu kiri debate, ntabwo buri wese afiteho igitekerezo bijyanye n'igihango Dede yari yagiranye na Museveni n'ubu, kandi ntabwo bamaze gutandukana, baracyari kumwe. Iki kintu nagikozeho ikiganiro bwana munyamakuru, ndi kuvuga Museveni intwaro yari yakiriye. Abantu mu Gisaka TV ndabashimira, bampaye ibitekerezo bigiye binyuranye, ariko bahurizaga yuko ati ziriya ntwaro ibyo uvuga ngo zigiye kurasa Kagame, ati reka ati ziriya zigiye gufatanya n'iza Kagame zerekeze i Kinshasa. Bwana munyamakuru, ngiye narakubwiye nti niba mu gitekerezo runaka nasesengwa nkurikije ukuntu nitegereje uwo politike y'aka karere, by'umwihariko ntabwo uzansanga muri Venezuela, ntabwo uzansanga muri Palestina, kuko umwihariko wanjye nawuhebeye aka karere. Rero bwana munyamakuru, nakubwiye ni jumwe mwanya muto cyane ibyo nakubwiye biba biri buze bikigaragaza hano kuri hari abantu bandenze ko nubwo ni itangazo rya leta zunze ubumwe za Amerika zaje zikavuga ngo none byababwiye muri politiki nta bintu biba ari coincidence. Ni ukuvuga ngo ibintu birategurwa, ntabwo uvuga ngo yangura ngo byarahuriranye. Ni umukino w'abanyabwenge, uko byagenda kose ikosa unakoze unaryungukiramo, kuko ngo ni ibintu biba byateguwe. Rero nakubwira bwana munyamakuru, ntabwo natandukiriye ikibazo cyawe, ndi kugira ngo neza gisasire. Narababwiye ni Museveni yakiriye intwaro, nariko murebe ukuntu uwitwa Gaddafi n'Abafaransa bari bameze bikarangira bamurashe. Timurebe Gaddafi na Bashar al-Assad wa Syria uburyo bari inshuti, ku buryo ari we wari ufite nimero ye ya satellite ikorana na satellite. Nta wundi muntu wabifite. Ni ukuvuga ngo yari afite ubuzima bwe kugeza no ku munota wa nyuma, bivuze ngo yari amwizeye, ariko ku munota wa nyuma niwe wahereje iyo nimero ya Gaddafi, akayihereza Abafaransa n'Abongereza n'Abanyamerika, bagahita bamurangiza. Kuko ni nkaho yari agiye agafungura akaryango cyangwa se akantu kameze nk'akaje Gaddafi yari arimo, hanyuma akabeka ati nguyu. Ubwo icyo gihe ndi gutanga igihe yuko rwose iki gitekerezo cy'uko Museveni
bidatunguranye ashobora kuzakora ibitangaje ku mukino wanyu muri mwibuke ko yari match yo kwishyura. Rero izo ntwaro tureba uruhande yazikuyemo kugira ngo tumenye izo ntwaro ahantu zizerekeza. Bwana munyamakuru, izi ntambara ziri kurwanwa cyangwa se ziri kurwanwa hano mu karere, izi zose mubona hano ni proxy war, ni intambara ifite ari uruhande rumwe rw'aba westerners n'urundi rw'aba easterners, nuko ngo Abarusiya, Abachina, za Iran na za Korea n'ibindi bihugu byose biri kuzamuka bitari kumwe n'abo mwita Occident. Bwana munyamakuru rero, niba tuzi neza yuko izi mpande arizo zihanganye kugira ngo mbwire ngo Abarusiya bahaye intwaro Museveni zo kujya kurasa Kongo, kandi abo bantu aribo bari nyuma ya Kongo, mu by'ukuri yuko nta ntambara ihari kuko ni bane barwana, abantu baba barwana. Ndagihuza gute rero n'aha ngaha? Bwana munyamakuru, ndagira ngo witegereze neza, nubwo uyu mugabo Dede aba ari gukorana ndavuga Dede na Museveni cyangwa se abo twita abagenti, nubwo baba ari bashamikiye kuri bariya bantu, ndavuga bariya ba super power, biriya bihugu by'ibihangange nababwiye biba biri muri geopolitike ari byo bikontorora isi, ari byo bigena uburyo isi igomba kuyoborwa. Ni ukuvuga ngo nawe ubwe hari ibintu aba yarubatse hano mu karere ku buryo atari nk'umwana ubwira ngo niko shanga igireyo ngo ndaje, no, nawe arakubwira ati izi nzego z'ubutasi nubatse, igisirikare nubatse ntabwo ari icyawe, ni icyanjye. So icyagikoresha kugira ngo abashe gukora resistance. Iyo resistance rero nibyo tuba twumva bababwira hano ngo shaba ahantu wapifa ahantu bikanga. Urebe ko Amerika ishyizeho iki kintu, mwibuke n'ababwiye nti Dede baramutse babuze ati iby'inkiko turabyoreye, ntabwo Ubugande bugiye guhita bwinaga mu ntambara. Ndagira ngo ubwiye ko kuri uyu munota baravugana na Kagame, barakorana, bose bafite iki, bose bafite bose bahawe, bafite jenda imwe, ndetse Museveni ni nk'aho ari we wari shefu wa classe yari irimo Kagame, ikabamo n'abandi bantu bagombaga kugenda bigarurira hano mu karere. Ariko ibihe birahinduka bitewe n'ibihugu uko bigenda biza muri centre geopolitique, kuri wa mugati isi haranira wa Kongo, Afurika muri rusange, nabyo bikavuga ati natwe turashakaho. Hari ibintu rero bigenda bihinduka ku buryo Museveni urabona mu by'ukuri byaramunaniye gutegura umuhungu we ngo Abanyamerika n'Abongereza bamubonemo nk'umuntu neza uzahagararira neza inyungu zabo nk'uko Museveni yabishoboye muri iyi myaka irenga 40 abikoze. Rero ni ukuvuga ngo Museveni yarabibonye ko umumaro bakimara kubona uburyohe, niba uri igisheke mu kitango mu Kirundi, bwana munyamakuru, aho igisheke nta n'icyo ni tukita sugar cane, igikaju mu kitango iki sugar cane, umusigati cyangwa igikaju. nuko ngo yabonye ko bamaze kumuhekenya umutobe wamushizemo, asigaye ari igisheke. Nawe ntabwo byantangaza kuba Abarusiya bamuha ziriya ntwaro, yabavuze imyaka avuga ati inshuti zacu z'igihe kirekire, kandi tuzi Abarusiya, tuzi Abashinwa, tuzi Afurika y'Epfo mu byibuke, tuzi Tanzania. None se wenda udukurikiye nawe yaduha igitekerezo. Ntabwo mvuze ko Abagande bagiye gukora ibi bintu nonaha, ariko iturufu Museveni azakina nyuma tuzayimenya mu musozo w'iyi ntambara. Ndagira ngo nk'uba ufite igitego cyo kuvuga ngo ibi bintu mvuga ntabwo hano byashoboka ko Museveni iki kintu yagikora, mwibuke intambara yabereye Kisangani, si Museveni na Kagame bakocaguraniyeyo. Intambara musubire inyuma mwandike muri Google cyangwa hano kuri social media, intambara yabereye Kisangani. Hari umuntu utayizi muri aka karere ukurikirana geopolitike, abakocaguranaga arabayobewe. None se tension iherutse kuba mu myaka nk'ingahe itambutse, bafunga imipaka, bafata inasi z'u Rwanda bazica muri Uganda, niza Uganda bazicira hano mu Rwanda. Induru propaganda hano Kigali zigasakuza ngo ni abaturage basanzwe ngo bari kwicirwa, ngo b'Abanyarwanda bari kwicirwa mu Bugande, ngo Bugande buri guhota Abanyarwanda. None se si Kagame na Museveni? So muri politike bitewe n'inyungu
ni ukwanga umuntu wese aba ashaka kwihuza n'uruhande rufite intsinzi mu biganza byayo, kugira ngo nko mu gihe cyo kugabana uyu mugati wa Kongo buri ruhande ruzagiremo pare yarwo ifatika, ariko Museveni bikaba no kurengera nawe ubwe ubutegetsi bwe nabwo ubona buri mu marembera. So icyo ni igitekerezo kimwe, ariko nanone muri bwa buryo Amerika ikoresha bwo kugambana, kubera iki se nk'uko yafashaga Iran igafasha na Iraq at the same time in the same war, sibyo? Yes. Kuki se itabikora gutyo n'ubundi ikabwira Abarusiya, kuko baraganira bano bantu, ikabwira Abarusiya ati wowe reba Museveni musanzwe muvugana, mu nkubitire dedu uyu nguyu akarere nk'estare bushyashya, hanyuma inyungu turazigabana gutya. Mwibuke yuko muri Syria hano hari urugero rwa Syria rw'uko ibyo bintu babikoze. None se nimwagiye kubona mukabona za nyeshyamba zije zizamuka homu zizafashe mu gitondo, ikigoroba zikaba zigeze Damascus. So nukuvuga ngo mwigeze mubona Abarusiya basi, nukuvuga ngo baraganira aba bantu nabwo. Uwama icyo gitekerezo ntabwo najyakana, ariko wampakanya yuko ngo Museveni atakora iki kintu, ntabwo mubwiye ko agiye kugikora nonaha, ariko nawe namusaba ibimenyetso bihagije, ndetse namusaba amakuru y'ubutasi kugira ngo anyereke neza ukuntu uru rugamba rupaze, kugira mbone kwemera, kandi rupanza apana kuvuga ngo uko mbitekereza, kuba wowe uvuga ati niboneye uburyo aba bantu ibintu byabo babipanze ku rupapuro ngibi. So byakugora rero nkurikije ngewe ibyo ndi kubona ahangaha. Yes, ni ukuvuga ngo icyo kintu bwana munyamakuru ngira ngo nkuhe nawe umwanya, icyo nagisorezaho, bashobora kubikora gutya koko bari serious, cyangwa ku rundi ruhande bitewe nuko aba bagabo bakoreye Amerika igihe kirekire kandi ntacyo batayihaye, n'ukuri pe bayihaye byose hano muri aka karere. Intambara baziteyemo, bakumiriye abanyamerika n'abashinwa kwagukira muri aka karere, ntacyo batakoze. Bashobora kubikora bitewe nuko babona umuriro Kongo ifite, uri kubona uburyo itwika inyeshyamba, urabona ibintu byose ukuntu bahagaze ku kibuga cy'imirwano. Nta muntu wajya hano ngo yihandagaze abe yambwira yuko Kongo n'abafatanyabikorwa bayo batari hejuru y'izi ngabo. Mu by'ukuri bikomeje gutya, Amerika itarangaje Kongo ngo ijye mu bindi ngo bya diplomasi n'iki, ikabahata umuriro. Ni ukuvuga ngo mu gihe kitarenze amezi 3 yonyine izi nyeshyamba twazibona hano ku Gisenyi nko mu myaka itambutse uko twazibonye zitaha n'ikimwaro. So Amerika rero ishobora gukora ibi bintu, ikavuga ati murambika hasi intwaro kugira ngo umuriro Kongo yari iri gutegura ibiwugenjeje gakeya, hanyuma ikaba ari umupango wa Amerika nyine, ndavuga westerners muri rusange, kugira ngo babe bareba ko bagoragoza aba bagabo, aba banyagitugu bacu by'umwihariko hano mu Bugande, kugira ngo babe bareba ko babona umuntu usimbura Museveni, ko Museveni isaha ku isaha yagira ibiki yabacika. So ibyo byose rero bwa munyamakuru ntizimbye mu magambo, ni impamvu ngewe mpamya neza n'amaguru yanjye yuko intambara igiye kwaka. Naho nsaba bitsa ku busesanguzi duhaye inzira yuko abantu benshi nibumva Museveni yagambaniye Paul Kagame atazoba ari bishasha ku nguru uzoba wabivuze, nabyo kenshi ndakuvuga ibintu ariko mu nyuma tukabona ariko biraba rero. Yes Kugira kabira yageko ano